trajao, uvežbavao super grupu unutar jedinice kao super formacije. Zvali su se Super Tigrovi. Sve što je naučio u Legiji stranaca, Legija je primenio u Super Tigrovima. Bila je tu platforma za spuštanje konopcima, neizbežno učilo za svakog pravog komandosa, ali i dril i krajnje surova obuka. Legija je posebno pazio na scenske efekte. Pokazne vežbe Super Tigrova morale su na odabrane posmatrače ostaviti dubok utisak. Dvojica najvažnijih, Stanišić i Simatović, bili su impresionirani. U novoformirani JSO Kninski je deo jedinice uneo crvenu beretu